Akşam şerifiniz hayırlı olsun. Bugün noyabrının 14-i Kırım istilasının 991. күні zaman yayında boyli haberlerinin tanış etmege hazırmız. Kırımda Ukrayin диверсантлары деп yakalanganlar izahat bergenler. Ваше воинское звание. Qabatlaycı tarafının şahatlары Чайгозны qabatlı деп көрмейлер. Хотя Чайгоза он в этот день не видел, ничего о его действиях сообщить не может. Ukrayna Yuqori Shurasında Kotek muhalefetçi radikalni urdi. Aqdenizde Rus qiruvchisi истребитель ta'lim kechirgan vaqt qazaga uğragan. O Aqdenizde bulungan Kuznetsov uchoq tashichi kreyserinden havoga ko'tarilgan, lekin onu pulamasdan suvga tushgan. Bu ma'lumotni endi Rossiya Mudofaa vazirligi de tasdiqladi. Bildirganlarine ko'ra, uchoq suvga tushmasdan avval uchichi uchoqni chiqib yetishtirgan. Uçaklar taşıyıcı kreyserini Rossiya Mudofaa vazirligi Suriyadagi harbiylarni yardım ko'rsatmak uchun Suriya yallarına yo'llagan edi. يا عماد في حرب ثاني وراي شمال شرق يا عماد حربتين فوق واطن Чайгоз ішінде шаат olarak кечкенлер оны qabatlı деп saymay. Meclis reisinin mavini Aqtem Чайгоздың ішінде 39-cı mahkeme toplaşı болып keçti. Qadılar da екі şaatını dinlegenler, biri Omal'de militsioner olgan Pavel Parasyuk ve Черноморская teleradiokompaniyasının jurnalisti Elvira Jalal'dır. İkisi de o zaman Aqtem Чайгоз tarafından cinayet hareketlerini көрмегенler hakkında bildirgenler. Qırımның işgalci hakimiyeti Aqtem Чайгоzni kütlevi nizamsızlıklarının teşkilatçısı olarak qabatlay. Свидетель Парасюк и его... Шаат Парасюк ve onun bölügü Ukrayna tarafını tutkanlar tarafında turganlar. Sıkılı vaktında militsiya xadimlerini de binaga yakın sıktılar. Lakin olarga karşı zorbalı hareketler keçirilmedi. Aqtem Чайгоzni bu günü көрmedi ve onun hareketleri haqda bir şey bildirip olamay. Венада өткерілген ОБСЕ топлашуында Qırım татарларына Qırımның тамыр халқы olarak tanılmasını çağırganlar. Meclis azası Eskender Bariyev post çıkışında Qırımda söz serbestligi olmağаны gayip olgan ve hırsızlanganlar nen siyasi mabusler hakkında hatırlatkan. Qırım tatarlar hakkında aytqanda tatarlar ya da Qırım tatarları ibarelerini kullanmayıp, tek Qırım tatar halkı ya da Qırım tatarlar etnonimlerini faydalanmak gerektir. Qırım tatarlarını Qırım tamır halkı dep adlandırmak lazımdır. Bunun beraber yarımında da keçkin mahkemelerde mustaqil jurnalist ve hukuk kurçalayıcılarının işini temin etmek gerek. Qırımda yaqalanarak Ukrayin diversantlары деп e'lon etilgan shaxslar o'z xabatini tanigan. FSB bildirgeniga ko'ra Dmitriy Shtyblykov ve Aleksey Bessarabov Ukrayna Mudofaa vazirligining bosh keshifchi idorasining xodimlari bo'lganini tanib, ularga kim yo'lboshchilik etganini de açıklaganlar. Ваше воинское звание. Arbiy rutbeniz ve Ukrayna Mudofaasının razvedka baş idaresinde nasıl vazifede bulundunuz? Arbiy rutbem polkovnik, vazifem operativ yönelişte yolbaşçı. Qırım territoriyasında Rusiyanın yangi arbiy bölüklerinin yerleşuvi haqda malumat toplanuvi ve diversiyalarının keçiriluvi üçün obyektlerinin belgilenuvi. Ukrayna Mudofaasının razvedka baş idaresinde ne vaqtdan beri çalışasız? 2008 seneden beri mezkur rezervin ofitseri olam. Arbiy rutbeniz? Подполковник. Yaqalanganlarga destek göstermek için 100'den ziyade ekspert Ukrayna ve xalqara cemaatçılığı adına müracaat imzaladılar. Shtyblykov ve Bessarabovның zenadaşları FSB tarqatkan haberge inanmavga çağıralar. Ми чудово розуміємо, як працює Biz FSB xadimleri nasıl işlegeni hakkında haberimiz var. KGB, NKVD ve GPU vakitlarından beri usullar değişmedi. Onun için biz bu meseleye dikkat etmek için ekspertler ve jurnalistlerini celp etemiz. Dmitriy Shtyblykov ve Aleksey Bessarabov'un yakalanığı ve qabatlanığı Ukrayna ve halkara ekspertlerini ayrıca kaldırdı. Bu insan haklarının bozulmasından gayrı halkara ekspertler teşkilatlarına karşı yapılgan bir harekettir деп tanımak gerek. Geçmişte
İçtimai cemaat ve siyasi cihetten faal olğanlar tehlike grupasına tüseler. Böyle siyaset esasında işgalci virüs hakimiyeti razı olmaganlarını Kırım'dan itirip çıkara. І оце, мені здається, дуже важливий елемент. Rusия Геническ шеріне газ бергені яландыр. Ишгалжилер Херсон вилаятіне газ бергені аққанда білдіре, ләкин Украинаның esas қысымында тижауыз мемлекетінден хайрия келгеніні рет етелер. Тәпсілетліжі Эльвина Сидбулаева біле. Ишбу видеода ишгалчы акимиетінің рейсы Сергей Аксенов, Россия президенті Владимир Путиннен көрішмекте. Аксенов Украина эсас топырақларындаки геническе таби газ берілмесі үшін Путинден разылы сұрай. Она ерлі сакинлер мұражат еткенлеріміш. Анда олған меселе гуманитар фелекетке яқын ве бұлдырки вазиетке ошай. Сізден газны темин етмеге рұқсет сұраймыз. Комшоларнин малеви мүзбетлеріні құрмақ керек олғаны аңлайшылы, ама ярдым етмек керек. Свою дисциплину в отношениях с соседями, это понятно, но тем не менее помочь нужно, так что... Путин эмір беріп етіштіркен олса да, тешвиқачы журналистер енді бұл хаберна ачеле шекілдеден қаты башлалер. Шымды біз Чайкина газ станциясында бұлынамыз. Мындан Украинаға газ беріле. Имза топлануына ерлі сакен Эдуард Коваленканың исесі бар. Орусия менфаатының тарафдары деп қайдеті Геническ район девлет мемориятынды. Район мемориятының елбашысы Александр Воробьев СБУ ве полиция хадимлеріне мұражатта бұлынып, Коваленканың фаалиятыны огренілмесі рича еті. Шер меморияты Қырымдан таби газ талап етмеген екен. Ойле ярдымынен берабер женемде янсынлар. Шу Путин ойле айле болса, газ анбарыны қайтарсын. Украина ратчықлары бізге күнде 70 бин куб газ бере. Біз ісе түневін тек 32, бұрскун 38 бин куб газ ишлеттік. Бізде да не қадар газ қала. Бұл елінің башында Кремль тарафындан таңқатылған екінші фитне хабердір. Біранчысы бұл елінің башында олған еді. Геническ мэрі Александр Тулупов Путинге айны меселе бойынша санки мұражатта бұлынған екен. О вақыт ичтимайларда Русия тешвиқатыны мұсқалап, мэр Тулуповны сақты қараман олып көстерген еділер. Эльвина Сидбулаева, Заман, АТР. Украинаның милли полиция башлығы истифаға кете. Бұақта Хатия Декатанидзе өзі кечірген матбуат конференция девамында елан етті. Шымдылек идареге оның бірінші муавины Вадим Троян юлбашылық етежектірі. Деканаидзе кечкен сене ноябрынан 4-інде өз вазифесіне тайынленген еді. Дайевел түш ішлері Назира Арсен Аваковның меслячысы еді. 2007-2012 сенелері Гурджистандаки ішкі ішлер Назирлігінің полиция академиясының ректор оларақ чалышты. Sonra 3 ай девамында Гурджистанның тасил назирі олғандыр. К сожалению, мои полномочия и воля не было достаточно. Язық кеменің лекелет ве ынтылышым кескін денешмелен кечірмесі үшін етірлет дегіледі. Мен вазифемні бежіргенім үшін истифаға кетем. Яқын вақытта полицияның яны елбашысы белгіленмесі үшін açық айдын конкурс кечірме керектір. Прозрачный конкурс на пост нового главы Национальной полиции Украины. Мұхалифетчі Бойко радикал Ляшконы ұрды. Вақия Украина юқары шурасының фракциялар елбашчыларының ұйғынлаштыру топлашуында олып кетті. Олег Ляшко мұхалиф блокының әрекетлеріні тенқит еті башлады. Кожний тиждень літаємо. У мене, до речі, питання до СБУ. Чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Нічого досі не в тюрмі, скотина. Ти 500 украв, руки забери. Бачите, московська, що робить гнида. Киевде Қырымның сабық депутаты Василий Ганышның іші бақылмасы девам етті. Махкемеге Русия анаясасы қабыл етілген күні шығарылған АТР телеканалының левқасының экспертиза нәтижелері келген. Экспертиза сюжет япылған күні белгілеп оламаған. Бұл видеода сабық депутат Ганыш Русия анаясасы қабыл етілген вақыт парламент салонында бұлына. Таққачылар оны девлет қайынлігінде қабатлайлар. Bu video neyerde yapılğanını belgilemege imkan yok çünkü hususi uslub da işlep çıkarılmağandır. Bunun beraber fayllar çekilgen konu belgilemek pek kıyındır çünkü onlar deniştirilgen olması mümkün.
Birinci kere Черноморская телерадиокanalı üzerinde yapılmadı ama faydasız. İkinci seferde netice alınmadı. Video süjetini sanki Ater teлеканалы hazırlagan, lakin YouTube'da belli olmagan uydurma isimli şahıslar var. Onlarını prokuratura öz menfaatları için işletiyordur, dep bileyim. Сюжет, о котором говорит сторона защиты, Parçalayıcı taraf aytgan süjetni bizler başta YouTube'da taptık. Anda Ater logotipi olganını ko'rib, bizler teleradyo kompaniyaga original süjetni mahkeme qararıyla berilmesini talap ettik. Bizler mahkeme qararını amelga kechirdik. Onun için parçalayıcı tarafның birisi kullanğanı aqındaki sözleri gerçek değildir. доводы стороны. Көчкен студентлер ятахане үшін төлеместен Али оқув юртында бедава оқи білелер. Кечкен сене май сайында депутатлар бірқач қанун қабыл етіп, Қырым ве Донбасс студентлері үшін бұл ақыны таныған еділер. Ләкин денішмелеріні қолланмақ чаре жоқ Украина Хельсинки группасында білдіргенлеріне көре, денішмелер чалышмасы үшін Украина акиметінен махкемелешмек керектір. Таврия Milli Университетінің бірінші курс студентлері Devlet ve hukuk tarixi лекциясында авторитар системасыны огренелер. Олар Таврия Milli Университетінің әрбір бірінші курс студенті кібі Devlet hesabına оқуйлар. Дигер курс студентлері ем оқув, емді ятахане үшін пара төлемеге мecburlar. Университетте оларының имтиязы олғанını рет етмейлер, ләкин қанунны амелге кечіріп оламайлар. Малия назирлігі барышықсыз позицияға кетіп, пара yok дей. Kanun kabul etilgeninden beri 1,5 yıl geçti, lakin onun çalışması için hala da mexanizm işlep çıkarılmagan. İnsan hakları boyunca Ukrayna Helsinki zümresi hakimiyetin mahkemeleşmege çağıralar. Акимет bu kanunu çalıştırması sebebinden studentler bu teklif etken algoritmi kullansalar, yakşı olur edi. Adliyeciler başta Ali Okuv yurtundan devlet yardımını soramağa tavsiye eteler. Minfi cevap algan son hakimiyetke getirilgen zarar hakkında haber vermek gerektir. Nevbeteki adım mahkeme tamam böyle bir şeyini Kırım'dan köçken Alexey Shikunda yapkan. Kırım işgalinden son o Ukrayna'nın esas toprağına okumağa avuşkan. O Lvov'daki İçki İşler Nazırlığı Üniversitetine kirgen. Lakin onu devlet parasına okumağa reddetkenler. Biz dekanına barıp okumak için bedava yer ayrılsın degen ricanın ariza yazdık. Lakin buna devlet budjetinde para olmağının sebebinden bedava yer ayrılmakını reddettiler. Şimdi Alexey 4. kurs talebesi mahkeme onun şikayeti bakılacak günü da belgilenmegen. Alexey mahkeme işi bakılganına kadar tahsil alıp okulunu bitireceğini anlay. Bu büyük paradır. Yılda okuv için 15.000 ve yatakhane için 5.000 masraf etem. Biz Ukrayna'nın esas kısmına koçken vakit hiçbir yardım olmadı. Ana babamga kıyın olsa bile olar benim okuşum için para taptılar. Tez olacak neticege Ukrayna Helsinki zümrede de işandırmaylar. Şimdilik onların hesabında tek bir yenilgen iş var. Hukuk korçalayıcılar bildirgenine göre ne kadar çok student mahkemege ariza berse o kadar yenilişke fırsat vardır. Roman Spiridonov, İslam Pinka, Ildar Ismatov, Zaman, ATR. Украинаның 11 вилаятының бинге яқын көй ве қасабасы ава феналашқаны үшін ышықсыз қалғандыр. Ғарби вилаятлерінде ярым метр yüksекligінде қар яғаны белі олды. Күртіклер олғаны үшін базы тренлер өз сеферіні тоқтатмаға мecbur oldu. Ава тахминжилері білдіргенне көре ғарби регионларға қар, женеби регионларға яғмұр кетірген циклон Украинаны яқын вақытта терк етежектір. Қар бүтін гece яғды. Коммуналь хизметчілері çalıştı. Шерінің соғақларында тахминен 600 техника çalışaydı ve yolға 3000 tonna tuz sepildi. Bu ise ciddi qazalarga yol bermedi. Nakliye vasıtaları hareket eteler. Қырымда есе яғмұр база регионларда яғмұрлы қар яғғандар кеченлері пус, туман ве күчлі ел нәтижесінде кереч паром кечті өз ішіні тоқтатмаға мecbur қалғандар. Haftanın sonuna ava kızacaktır. Kunduz ava harareti 10 derecege kadar yükseleceği tahmin etili. Bu sonki haberimiz edi. Hepinizge hayırlı geceler tileyim. Yarınki yayınlarımızga kadar sağlıkмен kalınız.